teman ya di kamar jai mong. Temen ko pa miya meh. Yang hana mudu ya MLA sungji. Mana boleh yang boleh jungi. Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. President ka Jaintia Truck Owners Association uma biang chua chela ulakantad mardor halor ka jingkano le donbor bat pet jindat na ka jelang kabalalong hatak nyang tuber kamay sunong East Jaintia Hills District hakar punyutarik ukalalingkot arjar apun rio. Haba pensay sa kilat patay kubor haka arpu pratarik ukalalingkod. Uma biang chua chala uloong ba uwan siya kajelang nadu kapor si po bajimin step. Bad mi hadu kapor saw baji janmian. Kum ka jingkano jong uway na kitaray trok uma balan tubru. Kaseng kitaray trok lingba u presiden. Kalakantay ruban ito yu uma balan tubru kumudkot jong kaseng. Bat keno ba kajingwan jong uma balan tubru siya kajingalang. Kabaday tang bantaw jingkulmar na kabenta kabah kamiat jong kitaray trok. Jing itu uga meeting gua ada pemaninin. So men sipun sebentar untuk meeting man gua job man meeting ulabat. Tang em jing thot kerja untuk wan gitu bro. Negi witu wan gisen tip negi gisen ngam tip bagi. Wan pen auri gi negi meeting yang i. Ta kwa saj la kwa clarify ke jing kelam kham tam balan tubru. Wah pemi tang yo tenin mer pemi social media ijing kelam yang do mi habet kam ipla yang yo poman meeting inin ubru le to eri sen yang ta gawi kentien ongunin ongu presiden yang JSTOA dia peman meeting apa di meeting yur sendat na ngam yur sendat la perlu apa nga cipau citen po hari ni office yang jo man meeting le por cipau citen po hari ni mi ini kamu soje tangayo o betan sa o betan ngayo amiru sa yang iwan bejo ma wan bejo o erin o erjistari ngayo o betan dit soje ma soje sitan ma yur ini de wo yur sun ga gamte ong gamte yo utawa yur sun dat yo yur sun dat mi yur sun dat wo mi soje ma yur sun dat utu o mi soje ma soje sitan ma ngagate jikla ma balal kamu kelamunin ngayo mie gau pediang di pon. Dekat dengan teh uni ubro to uwa to yu ongau to ubro pun job dia pun mati lima kisen. Ubro pun lima kisen ya mo. Ngayo omot kebi kisen yang auto ketai ke transport. Ke transportar ong gama. Ketai ke transportar to uwa o pat kai semen klingkar kit ke bak yang semen klingkar. O deman ko winu presiden itu. Tajo yo oleh mandi ki MC tu dah. Mendeki MC tu dah oleh yo o situ. Tekau nu brun dia seile ang kwa uli psi ang kwa pen auri. WMM uri em register. Batang uri ni yang chamho uklam. Chamho jingli, no pan jingli. Tu brum tim mat yi the one way ni kadang te ngayer pri yang genu bro. Da wa kajing no madugo klam nong rimbai ong ra jikan jingdi ginin klam tau report. Klam tau report wam chia ke report dah. Han iwro pra de kod pra wa pra renew ini pra em register ni iwro di huniga report. Dekat dengan te geni jing tau klam nong rim sudah wro bai. Te jing yo yang imtan geni ke em ke sen yok so. Yekte ke transport wa so kate. Kita transport so kam te yong semen klingkar pai. Ta hasen yang imjo lor nim jo bichni uto ir kwa lor ni bijar ke yung o kemoy pijan ikat tu bam ulai di slip kita jepot cement factory dep ki san phanukan rupa nuka chiton to mam to ma to beginam to dep beta biangan ki biang slash pat nuka mandahim payment letai kayi chaidu la thayu kayi jing ma balan ngam gane ile ma kulam ta po ta po association o apo transport di transport pai bicara sli yo jisi kau to no yelam wa mir bha kamu to no ye khun mi kam li chimu leis pat na ka dau chimu gawi resip wingo yo mana on collect payment gisen rupanya apa tengka kiyim gitu tekau nu bro po sa yo amur timbit bna le na plus
Klasiwi ka jingwan hunin ni jingwan hunin ni wai kilamu de kitirosi de kitiro pembang kitinsi kinsang igi man bruyong igi bru amakor emburam itibi em kentai kena hapo dukan dukudo buram igi senong ketau le jing pelagi senong ketau ai bor gi ni ang peman meeting peman de mit de ha hoy em ni klam si klam sang hoy chok yadat tawan nun ni klam si klam sang tekay nu bro wan klumar wan tau klumar idalele mge priang ke nu bro te sigawi kejing pelai ini iklam kat kamu ya ke constitution de klam gi wato wa kibro ki wa register hasenyo kibro ki wa renew hasenyo igitege yu priang mge like diga an kendon wurtsna hapo constitution dekat dengan ide buram ya constitution igite bai lalu ini Chilung ter kisnile em lagi le constitution dekat dengan kayu nu bro o emri am bentawi henu ni bentawi itimid hir onu bro ham nya pulau to nu mabalan uto wa pembet chap pencoy chap pembet upi ba chwa chanen uto ni gesen ngam te ngagar pa perlu ubur ulang kayu nu bro ham kini kejing pecah do ke klem nong rem ba sudah dekat kami gitu dan jo ongo wiketian ongo nga jok man presiden khasan sinem ngene geseng man presiden khasan sinem ngene geseng ta hakutu por man presiden khasan sinem ilek kemoi tang mentok sukam trebe ka geni ham dia nga jok man MLA teman darem MLA ngada ongo MLA nama ngada peniang kejing rem tadiap nai te siap parti subok ngam tu kam nuksa pecat yo bodolang nga jok em chegwi parti dekat demi demi parti lah chui parti yang kam kata parti demi ama kat kam tu pro klam ko klam long rembai lili yang kesanya am tipo tegeni ong khasan senyam jokman presiden ngene kesenya tengah hipol kemo man presiden wile mem le wile katahan geni gat dewi klek langi isi yo hadok ne knai pe pro wai tau de dap thiet yo tna office italo chong dot ar spak san pan dekat square foot itau man gi kendai hajar kendai spak jing he yang ka chong dor gi ar photo lak nyau posan hajar tau yo tna office ne ba wa office am kamil ke pos ni ke senyo rim kurang ba kesen ko register le do khat kendai pra phon ru hado ne itang ke ni bi am yong ke henu go kot pos la henu kat am te jing yo yong kini gerang ba ko am lang ông tân thiệt để thao yuk na office yuk khang tala ni por man meeting wai por khang meeting yuk bokot bos lai em kam office kat nik pertai start em kam chong laptop em kam chong komputer kam tam kot keri kam gi kot wo haji to wo submit chi factory chi kor government chi department go pair te ikam gi daw peman gi to wo thiet ini thao yuk chna office ko to ka ke por ang ki ti pi man gi lai luti gi man be tu pertai rim nga chare te kam o bethan temut kam dong cedian em itin miliar o em to era o to em start ini dan ta yu om ta ke di por nga yo luti em degin jing penche gi yo pa ba go bolang kan isau tho lang bi jan wa kemni ke bo batau jepok media nin ham benai ka kam ni kam o kini kwa betul bria gi senyo tang air lai de tho bria tuite ke pat yo nong chong snong yo ga state mekalia yang wa nyawa ham up kejing kelam kabiti perubahan wan thau klumar apo sen kyong ini ta igi meeting ngin yang ilai ba jigam em dam lai ba idara report ada di hun ki pun ulang ngodo ilai ba meeting o ke ong meeting yang kim lai ba ilai ba jigam meeting lai ba jigam em dam lai ba ta dai ni kentien ku lang tu wa blai sibon ni kentien Thank you.